Akarina atongoria ma Southimenti marema kugwata mbaru Seneta Kathuri Murungi maugite Gavana KAWIRA Mwangaza na shokete kire mauntu mama atubite abirwa kire Senate mwaka muthiru makiaria matongoretwe ni MC wa Koronto Zipora Kenya ubishikene munota ZK maugite Kathuri narekanyo nawe arute wira wawe egwagutigira na gutethereria na nkuruki nibameneretio Gideon Kimathi na Nchamba Mbithe makiugaga ni moma kugwithia thirikari ya KAWIRA aburi bagwithire ya kiraitu Murungi mutugikare na riboti yenu. Atongeria mwanya kumanya Southimenti ne bashumerete Guteteera Seneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi nyume yawe kwithira kuri na nkuchanio na ngabana wa Meru KAWIRA Mwangaza are atongeria baba tongeretwe ni MC wa Koronto Zipora Kenya wijikene ZK ule ugite tumibira bya tumite baleta muswanda jo kweberia ngabana Mwangaza gitene no byethirite agichokera kairi lakini ndenda kuria atiri unimenya ndi muritingugi o thirikari tete miaka 30 ina abuona ngavana agiparendi aritingugi aboria bioria mbere ya wananchi. It is unprofessional. It is not the sheria cia uritibwa ngugi na antu bara ibakurira muno oni bejete aja gutetera aritingugi ba Meru County ibakurira muno nonto ibago suffer embarrassment yewe etawa embarrassment in public menya muritingugi aturewe biuria in public na ndenda kuga nonto woni ndo mo county assembly ya Meru kiwike twarwaga na muri mojora junde twarwaga aju rira twathithairia KAWIRA impeachment governor wa Meru impeachment ijo rachokere kaire ni nkwenda kwira Meru muri mojo ujo chokete kaire na ikietu mikwenda kuga Ameru bauga kaende karwa gatetiga kwarwa no mokaka gite atia karwe kingi kire atongeria bane borotete murungamiri wa litingugi obisine ya ngabana Nchamba Mbithe na kinya mwathikirira wawe Gideon Kimathi bakiuga bakabaike kirenki ama yothoji ya EACC kenda bakathojwe gitarira badekire wathani bwa thirikari nthiru Nchamba ugwe igwe tukore mantu Southimenti ondigore manager na kimya hiki tukandika barua EACC igwa ondeti ugwe ja ofisi ne Kathuri miaka 10 Southimenti non tundikiraga muntu agithikari nandikiraga othiewe miaka 10 othire thirikari muchajo gwathaka no mangajo thugitanagia na ngugira baita ofisi ne Kathuri Murungi ketho ukona kawiga kwegera ara kwa ngavana ukathwania gukinya level mheshimiwa Kathuri Murungi Kimathi uju karambu uju wajokia ule wathiririe thirikari ya King'ang'i ninkumenya kimwe gitumite nkwira Meru kira wajukiria Kimathi kwina pending bills Kanyakine level 4 hospital cia million 21 ngogijie manatasi ni yake lakini gotengo giaritwa ndene ya thibitari iria na ogwa personally mieri iria athira tangavana ni wariongire Kanyakine level 4 hospital na wona kwina ngogi kwira ni irutia monchale jia ward lakini ni manatasi na ni pending bills ninkwenda kwira Meru nijo buragwatanire na Karambu former chief of staff nikenda jokia 11 million na wajokia 11 million kuma rojo netukwenda kumagara kile EACC urokari ya pending bills jia Kanyakine level 4 hospital among others. EACC twe tayari na itwandikite twina compound report yaja ujo ituije kwina antu andikite obichine bena maratasi fake bioria biu lazima gachokia ndene ya EACC ituije kuringana na control of budget report kwembecho weberie kuma ke murandi jomwe waike ke murandi jonge ote approve in county assembly no ote approve control of budget bioria biu lazima gachokia ituije ndene ya kuandikana gwaku kuri antu andikite gukurukira nepotism na bioria biu otombo biebera wandika antu ba rorejo romwe banjemwe bonthe na ibo bare obichine weku bioria biu kwa EACC bia nepotism lazima ukabichokia na kiri MC wa Kiago Simon Kiambingaroni kwenda kwira Kiambingaroni atire ntukwena arua ari ukeja kwethura ati Kathuri Murungi otumire na arua Kiambia atengethirwo MCO Kiago nitukuromba mheshimiwa Kathuri Murungi ni gwotongerete kiama kia UDA kamete na uchionthe Kiambia rekerejio nitukwenda within 7 days Kiambia bere kamete na iria nikenda gwata sheria ya kiama kia UDA
iria ri ruling party yetu na arua nebo gutekerio antu betu Mudiene atongeria bane bashumirite na kibao kia gutara kigina kia mwingi 4.08 bilioni isinenkaniri tweta ki mathabu ja no kuona 4.01 bilioni cio tumirite ndene obisi yaku mbese iji situmeri gocwaba ubwa gweta bugubu icio ireta na ara saundi korea ugaikaya ba mheshimiwa kiambia thero na kiambi okiago ngaroni aoti ugacoka ukeja kuria mbese iji antu bare bakurumana mbese iji tutaciona ndene wondi cietu turenda kwira atiri otara ime ici kweja 90 milioni mbese iji tutigeria mieri iri tuinga financial year iji mieri ewere tukejoka iri tuonethera mbese ici cionthi ciratonyere ndene maendeleo ndene wondi cietu kuma gicigo mbunge kia South IMENTI nkiripotera nteto cia weru ria kwaritwo ni Mutugi Kare.